Manchester United boss lailok tura ruat Michael Carrick chuan a game masabera anaute hna chan pui ngal izang khan Champions League Group F chuan an match sop na ber dot tu an khela Manchester United hi Spanish club Villarreal bola an luta Cristiano Ronaldo le Jadon Sancho te goal thun mangin khwal muala sini fine hna an chang ani Cristiano Ronaldo hian a goal thun record a chom nung chho zela minute somsari pariata Villarreal goalkeeper Jeronimo Rulli lo chuak chu mafu in penalty repon set atanga a ball warlu chu Rulli hian lo ban phak si lawa Ronaldo hian United goal khatna athunani Cristiano hian tun season Champions League game nga atangin goal ruk athunna anita a heti hian Champions League ka Ronaldo goal thun zong bel khom hi za somli atling tabok Una top trap ti a United in Norpeya box chunga Villarreal defender Chet Boylai chu in Bruno Fernandes chuan ading lama veng tu nei lawa ding Sancho chu pe in ani hian harsan nei lawin alo thun vele a United hian sini fine ne nan changta ani Solskjaer an bana changani ni leka in khel poimo an machona manager lailok Michael Carrick chuan he hun reilo te chunga in siam rem hi thil harsa takani thu soin Nena chang tura bekha thil all I ani lo thu asoi chuak bokani heti hian group F atang in Manchester United hian points som muin marhuai tu an nia last 16 an lut to a pahni na Villarreal chuan points sari an muwa point rup mutu Atalanta le point lead muwa among pha om young boys te pathum chuan last 16 lut turin in bena hau tak an machon le angai don ani Manchester United goalkeeper David De Gea chu ache tha a goal ngai turangai tum ni safe in player of the match atan than ani nge in khel danga champion lai Chelsea chuan Juventus laka chiang takin hna an changa Juventus hi chak zo lo ma se Chelsea ne hian group H atangin last 16 an ludani Stamford Bridge in khel mu dam taka Chelsea hian sidifain hna an changa European bula thanna Trevo chaloba chuan Chelsea tan minute som ni panga an goal masavera thuna ei first half a goal on chun ani nge second half a Chelsea hian in khel an thunun zoya changa minute som leka Reece James chuan chiang takina thun vele ani James goal thuna changa minute thumrala Loftus-Cheek siam sak atangin Callum Hudson-Odoi chuan Chelsea goal thumna akhung vele bokani Chelsea hian in khel thunun chho hiu ma se goal dang ero an thun bel theilok lawa injury time a Juventus midfielder Weston McKennie ti Solskjaer zawin Hakim Ziyech chuan an goal dina athuna hun atop zui deuh mai awangin goal dang thun le turin hun tha an nei zui thei to big low in khel pumpui thlirin Chelsea hian chak an phua in khel an thunun tluan ati thei ome za som sari pathum ball position an nei line su to voi som paruk lai an nei man bok ani champion lai Chelsea hian group H a point som pani muin ma a hroya Juventus hian point som pani ve muma se goal difference a Chelsea an chungnun zok awangin Chelsea hi group ma hroi tu an ni mek an pani hian knock out stage an lut to a group a anom pui Zenit le Malmo FF tetan phangaina om to lawani Group match stop na bera Chelsea le Juventus hian group champion ni anin chu dona December ni riata group match stop na beran khel tura Chelsea hian Zenit an valu chilanga Juventus hian Malmo an mason ve bokang group E in khela Bayern Munich chuan 2-1 Dinamo Kiev ne in last 16 alut chiang to a panhi na Barcelona chuan an mi khol Benfica chu goal om lawa an draw wangin point khat chi an lo chuak pathum na Benfica nen ain thlauna point hi alani awangin group match stop na bera last 16 lut tur zok achiang chau donani Barcelona hin an group game top na bera marhuai tu ni mek Bayern Munich an machonanga Benfica in Dinamo Kiev an khel bokang Bayern laka Barcelona hi an chaklawa Benfica in Dinamo Kiev an ne si chuan chunga zet European champion lo ni to Barcelona na kongzo lai chu atop donani Champions League group stage 2 zan in hian an khel chunzom le dona
tun hi group match na nung ber dot tu ani to awangin in khel poimo takani zan ina group A B C le D ten an khel vele anga khowela club lian ber le player rol tak in khel kan hule thei do ani group A Manchester City chuan point ko muin marwai tu ani meka PSG chu pahni na ni in point riat amu ve thung point le mutu Belgian Football Club Brugge chu pathum na an ni a RB Leipzig chu patmong pha omin point khat chak an la lo chuak thung ani Manchester City le PSG chuan group marwai tu ni anin chu do na City hi an chak chuan point li in ma an hroi fa langa PSG an chak ero chuan point ni in marwai tu thar an ni ve thungang Club Brugge le RB Leipzig te tan ero knockout stage lu a har sa to do na match ni khel tur la oma hian RB Leipzig tan chuan chan sa om to lawa Club Brugge ero in chan se te nei ma se knockout stage lu chu thil har sa tak ani to don thung ani khel ni la oma PSG emo Manchester City emo hi an chak lo ve a Club Brugge hi an chak ve chuan lu theina hun an la neya ma se hi athleng ani po in thil mak atlingang Manchester City le PSG te hi Etihad Stadium ma in khel tur an ni awangin City hian home advantage an nei thadona chuti rual chuan PSG hian Messi an nei to baka Neymar le Mbappe an la nei chewa tlar malam an che thap phot chuan chiang taka chak thei an ni team pani te hi tumruk in ma chon to in Manchester City hian record an nei thazoka voi thum an chak to lain PSG hi tum ni an chak thunga in ne tokin tum khat anin thathen thunga ni UEFA Champions League bi ka voi nga anin khel to a Manchester City hi tum thum chakin PSG hi voi khat achaka tum khat dang anin ne to kani zan ina anin khel na tur Etihad Stadium a hian voi thum anin ma chon to a Wall nei tu Manchester City hi tum ni an chaka PSG voi khat achak ve thunga ni League lama po an che thaduna PSG hi League 1 table point song pakhat setin ma roi fala Premier League lama Manchester City hi pani na ni in parhoi tu Chelsea a pha lo na chu point thum lekani Manchester City hian 4-1-2-3 formation an manrin ani a tlar malama Foden Jesus le Mahrez anin taranga an nuwa Silva le Gundogan tedingin defender puya tlarma pui thei bok turin Rodri chu defender te ma ading anga tlar nunglama Joao Cancelo Laporte Ruben Dias le Walker te anin tlar le ngei narin om tun season a tum som panga in lan to clean sheet voi sari zet neya chetra thokat Ederson chuan siban angak bokinarin om ani Kevin De Bruyne chu ramtan afe chuana covid alo vei hotat meya hei wang hian City hian an sor thei don lo ani alaya dingtur ikai Gundogan le player of the season lo ni to Bernardo Silva te chuan free 8 role an chang le theianga an ni che that le that lo chuan City chakna le chaklo na dasa takin kongro asudo nani Jack Grealish alut thei donem a hriat lawa ani baka hun rei tak in hliam in atlak buak to Ferran Torres point molai angoi theilo mai thei bok PSG hian 4-3-3 formation mangin ral an rel rin ani a tarmalama Neymar Mbappe le Lionel Messi te an in tlaranga atunga vertu Gana Gui le Danilo te dingin defender Pali Mendes Kimpembe Marquinhos le Hakimi te chuan tlar hnung an moyang Donnarumma chuan siban angak bokin arin om Euro sang ni somni player of the tournament atana than Italian goalkeeper Donnarumma hian kumina PSG azom nuwa tumsari zet bul atan to a first choice keeper Keylor Navas nen an thadun boka Kotstan po than tur zok riat ahar leang Sergio Ramos chuan kumina PSG zom ve ma se a in hliam wangin he kaptan hian ala in lan ve theilawa adam hun tur riat thei ala ni lawani tlarma ding tur
Messi Neymar la Mbappe te goal thun bel khom hi goal sang khat zan hi somriat panga zet ani to awangin Manchester City defender te tan chuan thei top chu angai nge yang le Group B a zan lai dar khat le chan ve hian Liverpool chuan FC Porto an lo mi kol do na Liverpool hian point sari zetin ma roi fal to ma se chiang taka group ma roi tu an ni theinan in thla da ala thiang ha ulo Portuguese club tha FC Porto hi pani na ni mekin zan ina an chak zo ka tang ma se Liverpool hi point li zetin an la phak don chuang lo ani ama ero chu Porto hian knockout stage lut tura an elpui Atletico Madrid nen point khat leka anin thlau awangin Liverpool laka ne na chan ngei an mamo a Liverpool laka hian chak zo lo ta se Atletico Madrid in AC Milan an ne si chuan Porto hi knockout stage lut lo theidin muna an ding tlat ani team pani te hi tumriat in ma chon to in Liverpool hi voinga an chaka Porto hi tum ni chakin voi khat dang anin ne to kani Champions League bi ka voi sari in khel to in Liverpool bok achung nung an ni le a tum nga an chak line Porto hian voi khat chia ne na ala changa tum khat dang chu in ne to kin anin tha then ani Group B match zanga Atletico Madrid chuan point khat lek muwa among pa om AC Milan an mi khol ve don boka AC Milan hian point khat lek la huma se knockout stage lut turin chance chete ero an la nei ve trek ani Atletico Madrid hian English right back Kieran Trippier le Portuguese forward Joao Felix te chu in hliam awangin an chhor thei don lawa heti lai hian Brazilian center back Felipe le French international Antoine Griezmann te chu suspend an ni awangin an lut thei lo bokang an ni ba ka khel thei lo tur an om lawa manager Diego Simeone chuan 3-4-2-1 formation mangin ral ado theianga tarmalama Thomas Lemar Matthews Cunha le Luis Suarez te achor thei don awangin squad tha tak ala nei thei tho don ani AC Milan manager Stefano Pioli chuan a player in hliam pathum French goalkeeper Mike Maignan Croatian forward Ante Rebic le right back Calabria te achor thei lawanga English center back Tomori le Spanish winger Castillejo te din munpo chiang lo takina mek bok Milan lama hian suspend tok an om lawa hei wang hian an din mun a chedu tuk lo Milan hian 4-2-3-1 formation an ron man le arin oma Zlatan Ibrahimovic nuwa Red Krunic le Rafael Diu te an dinganga defender lama Florenzi Kaiser Ramagnoli le Theo Hernandez te anin tlaranga an king pui te tan chuan ton tlang a har sa ve that mai thei ani anin khelna nung pathuma Atletico Madrid hi an la chak veka apum puya tumli in ma chon to in Atletico hi voi thum an chaka AC Milan hi tum khat an chak ve thung Champions League bi ka voi thum in khelin Atletico Madrid hi an la chak vekani football ti lo ngai thlai la Manchester United chuan manager thar tur an zon na konga mala zelin PSG atangin Mauricio Pochettino an la lut thei ani chuan manager Lailok an zon mek chu anti top ngal theiang ti in Guardian chuan atar lang ESPN tarlan danin Manchester United boss Louis tuna he club board director Sir Alex Ferguson chuan manager thar an zon na konga chanvo anei velo thu asai Liverpool Leicester City le Newcastle United chuan kumsom nia upa tuna Olympiacos tana khelmek gane striker aguibo kamara chu lak lu tumin anin chu mek ni in the sun chuan atarlang Barcelona chuan Chelsea midfielder Hakim Ziyech le German striker Timo Werner lak lu tumin an beya an hlo cham thut ani chuan Manchester City le England forward Raheem Sterling lam an hoi nga lang
Borussia Dortmund chuan an striker Erling Haaland chu chelbe an du awangin contract thar thazok pek an tum mek ni in Sky Tidusland chuan atar lang season topa Borussia Dortmund a contract top tour Dortmund midfielder Axel Witsel chu Newcastle United in laklu an tuma an hlo thlin ngei rin ani Maguire hian England fullback Kieran Trippier po Atletico Madrid atangin laklu an du bok kumsom ni paruka upa Belgium forward Divock Origi chu Newcastle in an ve meka ma se na kum January a Liverpool in chua tir an tum lo thung nin Northern Ireland chuan atar lang Aston Villa manager thar Steven Gerrard chuan Burkina Faso international Bertrand Traore chu nakum January a chu apal sak tur thu asoi chiep ta Villa boss Steven Gerrard chuan Spain center back Pau Torres chu Villarreal atangin laklu adu thu asoi Pau Torres chuan ni pui liam ta khan Tottenham atangin Euro makta doi somruk in som na dong ma se Villarreal ala lim tok thu asoi awangin Tottenham hian an la lut theita lo ani The Guardian Liverpool Spain midfielder Thiago Alcantara chu tun nai khan Barcelona a kir tura soi ani a ama ero chu hei hi thutang diklo ani thu a soi ni in Liverpool i khochon atar lang vebok Arsenal le Switzerland midfielder Granit Xhaka chuan umsang ni somni palia contract zo huna Borussia Mönchengladbach lama kirle adu thu a soi ni in Mail chuan atar lang French League 2 club Doulas Tana Khelmek kumsom ni paroka upa England striker Ryan Haley chu Burnley Brighton Norwich West Ham Sheffield United le Blackburn te chuan laklu tumin an thli thlai mek lom ni in team tok chuan atar lang bok Mizo nula ko ani India rampum mecha football in elna dian lo om tura lunglei college veng nula zo ming liani fan ai chu match official tura ko ani Hero Senior Women's National Football Championship hi November ni somni pariata changa December ni ko chung hian Kerala nei ani dona zo ming liani fan ai hian voina Mizoram chua sanin Kerala apananga tun thani somni pariata changin in khel akai hroi ngal don ani Manchester United in Valverde Anbia Manchester United chuan Barcelona boss Luis Ernesto Valverde chu manager lailok atan Anbia kumsom nga pasaria upa Valverde hi United in manager atana an hol zinga pakhat ani a season top ma he club lo en kol lailok tur hian in biakna an nei pui ani Manchester United hian Solskjaer an ban nuwa an player Louis Michael Carrick chu coach lailok atan ruat ma se he mun luat tu tur hi an la zong reng thawa coach net atan PSG coach Mauricio Pochettino chu tuna soi rik len berni ma se thu chiang eng ma ala om lo thungani Nimin Khan Tottenham manager Louis Pochettino hian PSG ala lim thu asoya Manchester United somna awang hian boina anei lo thu le aril rupo apek lem lo thu asoyani Valverde hian English game a ton hriat ala nei lawa ma se tong lama ero harsat na anei lo ton hriat nga to tak ani awang hian English club en kol konga po harsat na anein arin omlo ani kumsang ni som pasari atanga sang ni som thlenga Barcelona en kol chungin kumsang ni som pariat khan La Liga title alak puya hemi kum vek hian Copa del Rey choi pui bok ani Barcelona in kumsang ni som January thla a an ban nuwa club en kol nei lawin a mek ani ole voina tana in fiana chanchin thar kan lo chhap chu thei te chu a zong ka lo ni le ta viewers te min lo subscribe pa like le comment lama po in tharung lo turin kan ngen ngal bok cheu ani